Mens Nkawkaw Boboshanti Tamimu Halidu Washebo wasi enchekra no hwe ne mu se Nkawkaw Boboshanti pap oba pese semu no recreational center. Abankra chipini owo Nkawkaw West Tamimu Halidu ene ede atodwa se Boboshanti pap no won Nkawkaw won mabedane ani ede ye bia a omanfo betimi akwakotena wonpo ede atwodwo won mo eho Boboshanti pap ye ka wasemi be se bosome kakra ni ena won mo ebubutuguye ni nyina enam ene mabone ahodo bia na ekoso ewo saa bia ye hono mo Boboshanti area hono yakongu nananom omakwakọ yuho amaye ese anamopa bia ebetimatu near develop on yentu nti yede ma PPP se obi biara ogidi se na hoten o ska se mo betima besi no ombesi na commercial hub ebesa aye na recreational center ebesa ade what we call lorry station and a school kakraba na ho aye krabehwe to hwe plan no 3D na mo de buy no hotels you say kwa west ani so ade hu se oho ebam na krabehwe Ehona municipal coordinator Daniel Nkrumah so to just say ni Nkawkaw Central Market one mo de ba be man krankre edwumaku se ne be ya wono betumi aboa no wesi in terms so e de amomanfo ye hwe last year Nkawkaw Central Market eto pai ema chese dwadifo no ho kire wo mu yie eye market esi ya che yie ne hu se ohaw bebre na wo market ho se nsuo to a omo ho kire wo mo ateche ene niema bebre eniema enkoyie wo market ho eninti no se mpanyimfo se abada ho a wontena ho ma wo nkaw enti no ye hu se private sector e de ho bedom ye ne a ne ye kan bomu a etu sa na mo no a ebeboa ma market no aye fe se ohwe plan na ye pese esie na fe yie na ebeboa ama business aha pa kwa upa no omo mu nim ha no omo nim se business wo hasa